wegodolo awubuye lapha mfana wami ngesixoxo ngesikhathi lokhu udelela uthuka unyela inkatha ukhuluma yonke nje lento eyayisuka ekhanda lakho wawungazini ukuthi kuyofika usuku lokuthi sibonane ubuso nobuso uma wawungesabi njengoba usuku usho ukuthi uyinsizwa ubalekele into lama bodyguard akho no nalo baba lo Thithibele wakwangubane akhokhelwa ubani ngoba nginibukile phela ngabathe ngiyakumemeza khehla lami wabaleka kanti usampela uyafika naseCliffdale ufika uba uNicodima nakhona yanyonyoba egodolo alukho usuku olungafiki mfowethu kuyokusiza ke ngoba ngeke usinde kabili bengeza ukukuthuma uphuthu bengizokunweba imsipha njengedwimbi ngumnwebe kubuyobuyayo ngoba ngikukhombisa ukuthi ubusizwa abukho emlonyeni ufana nalo ongenela evidweni yami wathi angihambi ngophakamisa idwaba ekamama ngishuthe ngizoyibona khona ingulube ake ngitshele bantu beMK ngoba ngisile nisangene nonke into abayihlangana abantu bayahlangana ngingakwamhlongo nje ngiqhuma ngisiliplan wena tshela abantu ukuthi ubalekeleni lapha enkongolwane utshela abantu ukuthi ubusunyonyobelana eCliffdale ungasavuna ukuvela utshela abantu futhi ukuthi lama bodyguard lana besegadile kanti ebekade engekho aqhamuke esikhaleni lapha ezansi kwesikole lapha bengulinde khona ngubiza ngikuleya gasebo yenkatha ucasheleni angithi wena uliqhawe wena angithi wena uyinsizwa usabi umuntu umkhonto iyagwaza awuba ngisagwaza ngani phela usumbonile ugazona ubuza ubuthonto ufana kulungileke mfowethu ake ngicele nje ukuthi ngathi ngabe kufe elinye ikhansela masinyane sizokwazi ukuthi sisheshe sidibane